mag-put-awi ko sa akong mga gipamalit. At tumiog. What am I doing? Costco. Ay, dili Costco. Walmart di ay. Ito rin ni Walmart. Ngayon, nakapalit na po. Nagpalit. Na ako gipalit. Alaga, ganito lang siya kalaki. Upas naman ni Gold. So, yups. Well, uga po na waitan ako. It's Judy time. It's Judy time! Let's go find our shoe! Secret ingredient right here, guys. See that none of that? Yeah! Green onion. Garlic toast. And this. And there. And this, my favorite. And trying something new. Passion fruit drink. Di kalimutan chips. And guess what we found at Walmart? Nakita na ko sa Walmart. Piatos! Pepperoni. Oops. White sugar. Spam. Tomato sauce. Tomato sauce. And cold hot chicken. And this pizza crust. And this, I can't wait to try this. It's new. It's cookies and cream. Hershey's cookie. Yeah, you just put it straight in the oven and then bake. And the croissants. Wala lang. I'm trying to not English. Gusto na ko i-try akong napalit sa Walmart. First time maguna ako siya nakita. Maybe luwi na siya dito, but karoon na ako siya nakita. Hershey's Cookies and Cream. Okay. Diba? Maglami siya. Feeling na ako lami siya. So, i-try na ako siya og himo karon. Kuan siya tag 250, 12 ka buo cookies sa bag. And then isya kaayo mo nang na ano ko, murag na ganahan ko ba kay dali akayon siya. Instruction is immerse yung ibutang sa oven. And then bake mo siya from 13 to 17 minutes. O diba? Simple! Here we go! Let's do it! So, usually, basta mag-bake ko, gagatakan ako sa amin. Wala naman di amin. Hapit na mahurot. Ang gagatakan amin, foil. Para wala lang. Wala siya. Okay. Oh wow! Whoa! So that's how it looks like. Since kami naman gani ayan, I'll make 4. Panduha rami. I am preheating our not so little, actually gamay kani siya, na oven. Okay, so karon gibutang na nako siya sa oven, magulat na lang kung maluto siya. Tadang! Hindi ka focus sa muk. Hey guys, humana! Humana siya. So, ano siya luwas. Smooth kaayo. Yay! The Judgment Day. Sensing reaction. Isa. Init pa? Or di?
lami kaya wala siya nag-comment. Ba? Ha? The beast. As in the beast. Okay, my turn. Wow. That's good. I know. It's very chewy. Yeah, and it's very soft. Well, As in... Wait, focus there. huh? How come ang inside din ay? Asa? No, tangan ko to sa manufacturer. Hello, manufacturer? No, it's good. For $2.50, there's 12 cookies inside the bag. So, I think, upat naman ang gibake karon, so I have 2 more batches to go. Bam! Okay. So, karon maghimo ko og chicken halang-halang. Mao ni siya ang mga ingredients. Next. So, isa ni? Luya, red bell pepper, onion, vinegar, soy sauce, salt and pepper, magic sarap. Ha. Isa ni? Nalimot ko. Garlic, water, tabasco. Wala man ko'y sili, so tabasco na lang. And then, oyster sauce. Boom! And then the most important, ingredient, wait lang ako, unsan ako, balik ako. Okay, pinaka-importante nga part sa akong lutoon, chicken. Akong gigagmay og cut. Alright, and then ang wala diri is ang oil. Okay, ready na ako magluto. Muni ako ang pot. Okay, let's turn it on. So I'm heating this up, and then pag init na siya, butangan ako siya ng oil. And then after that, will be the chicken.